Dumelang ke dumedisa ya dumedisang ke wa lona wa ka mehla ke makatollo wa go dikatue makatollo wa topo tse tshusi le tsamango peta o la isupa kopana motho le modimo wa hae makatollo ga thatsela mo leng siko teng o tlo sa lefifi bathong ba apetse ka ganya ke a dumedisa bana beso ke a dumedisa hape ke tshepa go le jile Christmas monate ke a dumedisa ntle lo senya nako ha re ke netabeng mona na ke batla go kena ditorong tse pedi then ke le fe tip ya hore ha o lahlehelwa ke ditoro o tlameha hore o etse jwang bana biso re mona na he re ya 2022 re ya ka mollo re ya ka malakabi re ya re sa qeki letho re batla bophelo ntate Mofokeng o thotse di WhatsApp bathong o tswa province ya Limpopo ya pele toro e re ntate Mofokeng ke lora ke le ka hodima thaba ha ke le ka hodima thaba ke le ka ho theowa mara ke hloleha ho theowa jwale wena ntate Mofokeng ka reng ha o nthusa ho manolla toro eno bana beso le se ke la le bala re itse re na le ditoro tsa ka mehla re na le toro ye ho thweng ke tshenolo re na le toro tsa badimo toro ya ka mehla ke toro ka nna etsahala ha o nahanne ntho haholo ha o na le stress tshenolo ke toro e hlalosang ho itseng ho tla etsahalang toro tsa badimo ke ditoro tsa tse hlalosang dintho tsa badimo haholo re Mofokeng a se ka senya nako bana beso ha o lora o le ka hodima thaba most of the time ho bolela hore bophelo bo leng ho bona ke bophelo bo sa thabising nameng le moyeng mohlala hona le ho kula ho itseng o sokolang ka wona mosebetsi ha e yo tlhopeho e teng business ha e tsamaye hantle batho ba bua ka wena o ya nyatseya o kore o ntho tsena tse sa eng ka tsela kaofela di hodima hao mara ha o lora o nyoloha thaba depending ka pace o e nyolosang meaning hona le katleho yo tla e fitlellang ha o nyoloha but ha o le ka hodimo and the situation se o leng ho sona ha ona motho ya ikutlwang ho thusa ka situation seno sa ho ba ka hodima thaba eno bana beso jwale ke kopa hore o imake di habedi ha o le ka hodimo le ha o thosa ha o le ka hodimo most of the time o tsebe hore bophelo bo ya nyolosetsa bophelo bo thata ha ona motho a ka o thusang for now ho tlo nka nako hore dintho di loke and hore di loke le wena o ke kebe wa kgona ho ithusa o tlameha hore o batle thuso mothong pele ke ya ho ya bobedi ho batho ba re ntate Mofokeng nna ke a lora mara problem ya ka ke hore o seng ha ke tsoa ke tshwara mona le mane toro ena kapo ha ke tsoa o seng ke lebetse tu ho hang taba ke nka mosese wa hao kapo moroto wa hao wa o seng ha o qeta ho nka o tsamaye o le baleng ka ntle o lo iphohla ka wona sefahlehong o buo go lebala ditoro o batla ditoro di dule ho wena o se ke be wa lebala ditoro ga e feta eno toro ya boraro motho ke ona o lora motho ya hlokahetseng mara e le hona ba le lefung la hae batho ba bangata ba lla ka yona toro eno ene ba itshoa haholo ha se bobe ho lora motho wa hlokahetseng e le hona patuang motho yo mo lorang ono o leka ho itlhaisa ho wena kapo go bua le wena a o bolella hore mo a leng teng o right o lokolehile ha hona mathata ke ka ho o mo lorang a patuang hape ha hona mathata ka toro e jwalo go la ka ilo ga o ka tsamaya wa lo hlahloba mo hlahlobang teng ha hona problem ka toro e jwalo so ha o lora motho a hlokahetseng e le hona patuang o tsebe hore motho o ne dintho tsa ntse di le right le yena o shebile dintho tsohle tse o ntso di etsa ene boholo batho ba lorang toro e jwalo ke batho be le hore bafu ba teng ha se khale ba patuwe so go confirma neng le ipotsa dipotso ro tsamaile jwang kapa neng ke batho be le ba rata haholo ba le pelong tsa lona so go confirma fela ga no dintho tse di right di dutse hantle so ke a leboha bana be Sunane building residential 068 213 4374 ka WhatsApp bana be so ha re lokiseng enana WhatsApp ha ke no dula ke le WhatsApp le bangata haholo WhatsApp so ba bang ba lona ke tlo nka nako before ke le reply but if o le serious o batla ntho e serious o batla le nako e serious etsa hore
o mfounele ha ke le busy ke tla o jwetsa hore ke busy, founa ka mora nako e itseng ke tla kgona ho e tshwara phone ya hao. Twitter ke teng, Instagram ke teng, Facebook ke teng, TikTok ke teng. Ke a leboha bana beso, amen.